أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita beristighfar, bertobat kepada Allah. Semoga di kesempatan yang berbahagia ini, di saat-saat akhir kita di tahun 2019 ini, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita sehingga kita memasuki dalam tahun baru dalam keadaan bersih, tanpa ada sedikit dosa yang tersisa yang kita bawa. Kita diberikan ampunan oleh Allah dengan ampunan yang sempurna berkah taubat kita yang nasuha. Kita tafakur, kita pejamkan mata, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita buka mata hati kita. Mata hati kita itu tajam. Mata hati itu bisa melihat begitu jauh, tidak dihijab, dihalang oleh masa, dan tidak terhijab oleh benda. Dia bisa melihat
walau ratusan tahun yang telah lalu yang pernah ia lihat, dia bisa melihat walaupun dari kejauhan tempat yang pernah dia lihat. Segala kesalahan kita itu bisa dilihat oleh hati kita, bisa diingat oleh hati kita. Kita bisa melihat sendiri, kita pernah mencuri di rumah siapa, milik siapa yang kita curi, kita pakai pakaian apa waktu itu, kita ingat, kita lihat, kita bisa melihat diri kita sendiri sebagai sebuah rekaman yang direkam oleh hati kita yang tak akan pernah sirna, tidak pernah hilang. Hati rekaman yang kuat dan dia tidak bisa berdusta. Di mana kita pernah berjudi, hati kita melihat, mengingatnya. Mana mungkin kita pernah mabuk, hati kita melihat. Di mana kita pernah zina, hati kita melihat. Di mana kita pernah membunuh, hati kita masih lihat, masih ingat. Di mana, kapan itu masih dilihat, masih diingat oleh hati kita. Maka bukalah mata hati kita, lihatlah semua kesalahan-kesalahan kita itu sekecil apapun. Ingatlah dan beriktiraf, akuilah itu kepada Allah bahwa itu kesalahan, itu maksiat, itu dosa yang dapat mendatangkan azab buat kita, yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Dan lalu kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Kita nyatakan penyesalan kepada Allah, dan kita minta untuk diampuni oleh Allah. Kita berazam, berjanji dengan diri kita, bercita-cita, kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Sesungguhnya semua pekerjaan buruk itu akan dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Maka perbanyakkanlah kebaikan-kebaikan sehingga akan dibalas dengan yang baik, dan hilangkanlah perbuatan-perbuatan yang buruk sehingga kita tidak akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah dengan bersih, kita akan kembali kepada Allah dengan ridha-Nya Allah. Apabila Allah ridha, maka kita merasa bahagia. Jadilah sebagai hamba Allah yang diridhai Allah dan bahagia ketika kita pulang kepada Allah. Sebentar kita di sini Bapak Ibu, waktu kita sedikit sekali di sini yang tersisa Bapak Ibu. Mungkin 1 menit, mungkin 1 jam, mungkin 1 hari, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin juga setahun lagi. Yang pasti waktu kita sangat terbatas Pak. Untuk membersihkan diri kita itu sangat terbatas, harus kita lakukan dengan secepatnya ya. Mendesak kita untuk kita lakukan dengan secepatnya, bersihkanlah. Karena meninggal, mati itu adalah sesuatu yang dekat, lebih dekat ya, lebih dekat daripada nafas kita. Karena nafas yang telah kita keluarkan, kemungkinan kita tidak bisa menghirupnya lagi, karena di tengah-tengahnya mati sudah datang. Maka mati itu adalah ada di antara 2 nafas kita. Dengan dekatnya mati, maka bersiaplah untuk mati. Persiapan untuk mati adalah kebaikan, dan lakukanlah taubat dengan secepatnya, dengan sesegera mungkin. Mintakan ampun kepada Allah dengan banyak, dengan sebanyak-banyaknya. Rasulullah bertobat, beristighfar 100 kali dalam 1 hari. Beliau tidak berdosa, beliau maksum. Kita selalu berbuat salah, kita selalu berbuat dosa. Kita tidak maksum, tapi kita tidak bertobat kepada Allah. Istighfar saja kita tidak mengucapkannya, menunjukkan bahwa kita begitu jauh dengan Allah. Maka mari mendekat kepada Allah, mari bertafakur.
Ingatlah dosa-dosa kita Bapak Ibu yang berbahagia malam ini dengan ayat-ayat yang kita baca, dengan Rahman dan Rahim Allah, dengan Ghafar dan Ghafur Allah. Kita semua diampuni oleh Allah. Kita duduk bersimpuh di hadapan Khalik kita di lapangan yang terbuka ini. Hanya kita memohonkan ampunan kepada Allah. Hanya kita ingin menghambakan diri kepada Allah. Hanya kita ingin meraih rahmat Allah. Hanya kita ingin mendapatkan mahabbahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita ingin kembali mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Bersihkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Hidupkan kembali hati kami ya Allah yang telah mati. Hati kami selama ini sering lupa, sering lalai untuk mengingat-Mu ya Allah. Kuatkan hati kami kembali ya Allah untuk mengingat kami, untuk selalu berzikir kepada-Mu, untuk selalu bersyukur kepada-Mu, untuk selalu memuji-Mu ya Allah, untuk selalu bertahlil kepada-Mu ya Allah, untuk selalu bertasbih kepada-Mu ya Allah, untuk selalu bertakbir kepada-Mu ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Pada Engkau lah kami mohon ampunan ya Allah. Engkau tempat kami mohon ampun ya Allah. Karena akhirnya kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Bersihkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa anak kami ya Allah. Dosa ayah ibu kami ya Allah. Mereka telah menyayangi kami, menjaga kami, memelihara kami sampai kami menjadi besar seperti ini. Sayangilah mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka di dalam lumpur ya Allah, di tanah tanpa alas, tanpa bantal ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Angkatlah mereka daripada azab-Mu ya Allah. Berikan tempat kepada mereka yang baik di sisi-Mu ya Allah. Ketika kami pula kembali kepada-Mu, berikan pula lah kebaikan-kebaikan kepada kami. Dengan Engkau telah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami. Mintalah Bapak Ibu kepada Allah. Mohonlah Bapak Ibu kepada Allah akan ampunan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menyayangi. Kalau Allah tidak mau mengampuni kita, kemana lagi kita akan meminta ampun? Kalau Allah tidak memaafkan kita, kepada siapa lagi kita minta maaf? Maka berbaik mendekatkanlah diri kepada Allah. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Mari beriktiraf Bapak Ibu yang berbahagia, dengan penuh khusyuk kita ingat dosa-dosa kita. Astagfirullah. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم يا الله 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 نستغفر الله
العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله نستغفر الله العظيم يا الله يا
يا الله 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 أستغفر الله
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله
محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد نجي الله لا إله إلا الله محمد خليل الله لا إله إلا الله محمد ولي الله لا إله إلا الله محمد أمين الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذي الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا الثناء آمين يا الله وذا العطاء وذا الغناء أنت مجيب السائلين آمين يا الله وطول بها عمرنا وصحح بها أجسادنا ونور بها قلوبنا فأنت نور العالمين آمين يا الله وثبت بها إيماننا وأحسن بها أعمالنا آمين يا الله ووسع بها أرزاقنا فأنت خير الرازقين آمين ويسر بها أمورنا واشرح بها صدورنا آمين يا الله واستر بها عيوبنا فأنت بالستر
الستر قميل وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا آمين يا الله وقض بها ديوننا أنت مجيب السائلين آمين يا الله وبلغ بها آمالنا وطهر بها ألسنتنا آمين يا الله وانصر بها حجتنا فأنت خير الناصرين آمين يا الله وأنس بها وحشتنا واغسل بها حوبتنا آمين يا الله وارحم بها غربتنا فأنت خير الراحمين آمين يا الله واغفر بها ذنوبنا وكل ذنب عندنا آمين يا الله ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين آمين يا الله واغفر بها آباءنا واغفر بها أمهاتنا آمين يا الله واغفر بها أستاذنا واغفر لنا والمسلمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مالك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا
يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد
يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله
والأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا 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 وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan istighfar yang telah kita baca bersama dengan penuh ikhlas, tulus dari lubuk hati kita, Allah menerimanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah bersihkan kita. Allah masukkan taufik dalam hati kita sehingga kita selalu cenderung beribadah berakti kepadanya. Allah berikan kekuatan hati kita. Allah berikan kekuatan iman kita. Allah memberikan keselamatan Islam kita.
Allah berikan keselamatan saudara-saudara kita, saudara seiman, saudara seakidah kita. Pada mereka diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para saudara-saudara kita, para mujahid, para orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala di mana saja mereka berada, semoga senantiasa ditolong, dibantu oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan kemudahan. Allah berikan tentara-tentara yang tidak musuh-musuh melihatnya. Dengan kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita baca sebanyak-banyaknya, kita mohon pertolongan kepada Allah. Hanya Allah yang tolong, hanya Allah yang membantu, hanya Allah yang menjaga kita. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, kepada Allah kita mohon penjagaan, kepada Allah kita mohon keselamatan. Dan kita selalu beristighfar, selalu bertasbih, selalu berzikir, membaca doa-doa taubat seperti doa taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan kita diampuni Allah. Kita baca banyak-banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca sebanyak-banyaknya, minimal 40 kali setiap selesai sholat. Baca ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selesaikan semuanya. Tidak ada masalah dalam hidup kita, Allah singkat dan Allah selesaikan. Ya, Nabi Allah Yunus alaihissalam, semulanya Allah akan menghukum beliau, menetapkan di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Tapi karena beliau terus membaca di dalam perut ikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah mudahkan, Allah singkatkan, Allah jadikan yang 40 hari keluar daripada perut ikan. Begitu singkatnya, begitu tajam dan kuatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca itu sebanyak-banyaknya. Tidak ada masalah yang panjang dan lama, berkekalan, berkepanjangan dalam hidup kita kalau kita menjadikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan istighfar lain sebagai solusinya. Ya, mengadulah selalu kepada Allah. Ya, mengadu selalu kepada Allah, mintakan penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bergerak terjadi di atas dunia dan bumi ini selain daripada gerakan-gerakan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut tidak bisa bergerak, satu pun semut tidak bisa bergerak tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan zikir kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita diperintahkan Allah, berzikirlah kalian wahai orang-orang yang beriman sebanyak-banyaknya. Wa yusabbihuhu bukratan wa asila, dan tasbihlah, bertasbihlah kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang, selalu bertasbih kepada Allah. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah dan para malaikat selalu memberikan selawat. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikat memberikan selawat. Allah memberikan selawat, rahmat. Malaikat memohon maghfirah Allah kepada kita. Dengan tasbih kita, dengan zikir kita, Allah curahkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Malaikat memohon kepada Allah, ya Rabb, ampunilah hamba-hambamu yang berzikir, bertasbih setiap saat kepadamu, ya Rabb. Malaikat yang mendoakan kita, malaikat yang berdoa kepada kita. Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat berdoa, doanya malaikat tajam, doanya malaikat mustajab. Doanya malaikat hamba yang tidak pernah berdusta, bersalah, berbuat maksiat kepada Allah akan dikabulkan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kita dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasbih, kita dapat ampunan. Siapa yang mohon ampunan kepada kita dalam tasbih kita? Para malaikat.
liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Hati kita gelap, hati kita maksiat, hati kita tertutup, hati kita tanpa safawah, tak ada cahaya, tak ada nur dalam hati kita. Dengan zikir, dengan tasbih, Allah akan membukakan dan menghidupkan cahaya, menghidupkan nur di dalam hati kita, sehingga kita akan keluar dari kegelapan kepada cahaya, dari kezaliman kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia, carilah jalan menuju taat kepada Allah, carilah jalan mendapatkan doa para malaikat, carilah jalan mendapatkan rahmat Allah senantiasa tidak putus-putusnya dengan zikir, tasbih, dengan baca Al-Quran, zikir, tasbih, zikir, istighfar, zikir, semua zikir. Itu zikir. Ya, la ilaha illallah, zikir. Astagfirullahaladzim, zikir. Selawat, zikir juga. Ya, mengaji, zikir. Dengar tausiah, zikir. Nah, itulah yang akan menjadikan cahaya, yang menyebabkan kita dapat cahaya hidayah dari Allah, yang menjadikan kita dapat taufik dari Allah, yang menjadikan hati kita itu dekat kepada Allah, yang menjadikan hati kita itu rindu kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Ya, berzikirlah. Ya, di samping itu tasbih. Jadi zikir kita jadi penyebab maghfirah Allah Subhanahu wa taala turun, jadi penyebab rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Juga tasbih itu bisa menjadi sebagai tanaman buat kita di akhirat kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, barang siapa mengatakan la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar marrah, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan satu pohon di dalam surga. Maka Nabi Allah Ibrahim menitipkan ini ketika Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW di malam Mi'raj. Ini dititip oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi kita sebagai oleh-oleh. Ini buah tangan, ini oleh-oleh, wahai Muhammad, pertanda bahwa engkau berjumpa dengan saya di sini. Saat kamu turun ke bumi nantinya, titipkan ini, titipan saya kepada umat-umatmu. Suruh tanam sebanyak-banyaknya. Bumi surga itu luas, taman surga, kebun surga itu luas, tanam sebanyak-banyaknya. Ini bibit pohon, bibit unggul, ditanam sekali dibaca, satu pohon tumbuh dalam surga. Suruh baca pada umatmu itu. Ini titipan Nabi Allah Ibrahim kepada kita melalui Nabi kita. Baca itu sebanyak-banyaknya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang tidak membiarkan kebun-kebunnya itu kotor, kebun-kebunnya itu tidak terurus, kebun-kebunnya itu kosong, ditumbuhi oleh rumput-rumput yang tak ada gunanya. Ya. Umat yang cerdas itu adalah selalu merawat kebunnya, menanam pohon-pohon yang bermanfaat untuknya. Tanamlah, kita punya lahan, kita punya kebun luas di surga. Ya, tanamlah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kita perbanyakan. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan, yang kita doakan, ya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dibersihkan malam ini dengan rahmat Allah. Semuanya tadinya kita berangkat dari rumah dengan bawa sejumlah dosa. Insyaallah kita pulang dalam keadaan tak berdosa. Mari kita jaga, kita pelihara kebersihan kita sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki nafsul mutmainnah, ya selalu menatap Allah, yang selalu munajat kepada Allah. Bangun tengah malam mengetuk pintu sepi, pintu sunyi, biar pintu terbuka, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukalah pintu itu dengan istighfar. Ya, bukalah di tengah malam, bangun, berwudu, salat tahajud, beristighfar, menangis, ketuk pintu ampunan. Dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri dengan Allah. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ajak keluarga kita, anak istri kita beristighfar, ajak masyarakat kita beristighfar, berzikir.
Ya, kita ramaikan rumah Allah. Ya, kita di sini berzikir di Senin pertama setiap bulan. Ramaikan rumah Allah itu untuk zikir. Kita buat keluarga kita, saudara kita. Ya, semoga kita dirahmati, disayangi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan buat kita, keselamatan buat kita, dijauhkan segala mara bahaya, malapetaka, hasud, dengki, khianat, fitnah, baik dari jin dan maupun dari manusia. Semua kita selamat, selamat iman kita, selamat akidah kita, anak-anak generasi kita menjadi anak-anak generasi yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi